Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar. Allah'tan rahmeti bilen Ramazan ayı bizge yakınaya, hem de Allah bizni Ramazan ayına ezirli. Bir yaktan Recep ayı bilen, hem de ikincisi Şaban ayı bilen. Şaban ayı, Garipler arasında mahsus ibadetler bilen bilgilenmegen. Hürmeti bilen, zorluğu bilen. Recep ayı, İslam dinine xatlik indi Recep ayı tercihib, anı hürmet ayı bulgan. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de anı mahsus bizge haram aylardan deyip assızıqlı. Şaban meselesinde indi sahabeler bilmegen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kurgenler, neşi uraza tutkan, köbrek namaz okuyan, ibadetlerde bola başlagaç, indi sahabeler soraganlar, ya Resulullah, ne sebepten sen şu Şaban ayında köbrek ibadetler kıla başlıyorsun digeç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap kaytargan. Zalika şehr yaghfulun nasu anhu beyn Recep ve Ramazan. Şunlukta şu ay, Şaban ayı, bu vakitne kişiler andan gafil bulup kalalar. Çünkü Recep ile Ramazan ayında, ayı arasında urun aşkan. Ve huve şahur turfa'u fihil a'mal ila Rabbil alemin. Bu ay kaçan bizden amellerimiz Allah'a götürüledi. Fe ahabbe en yurfa ameli ve ana saim. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken, hem de min indi ümit etem, benim amellerim Allah'a götürülgen vakitte min orazalı bulaşakman deyip koygan. Şu sebepten cemaat Şaban ayında bizge sünnet bulup tura Şaban'ın birinci yartısında oraza tutu. Bir yaktan özümüzün tenimizini üretemiz. Aş bulurga hem de susavga karata üyelenirge. İkinci yaktan özüne karata bir bereket bulup tura hem de şul Müslümanlar kaysaları Şaban ayında oraza tutup alsalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin, örneğin, hadislerin zorlap, Allah ayteleri Ramazan ayı şul hatlik jingil hem de ibadetke berilgen rövüşte üteidedi. Elbette bizning maksatımız Allah'ın ayı, şu ümmetimizin ayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayı, Ramazan ayın kübrek ibadette ütkərige. Çünkü ana var Kadir kişesi. Kadir kişesinde Allah subhanahu wa ta'la'nın nimetleri hem de takdiri bilgilenip koyulan mahsus isteme. Şaban ayında cemaat bizden amellerimiz Allah'a götürüle. Kadırlı cemaat mümin Müslümanlar. Amellerimiz yılına bir mertebegine götürülmeyi. Amellerimiz her vakitini hesapta bulup dura Allah karşında. Neşi hadislerde etile her irte hem de her kiş irtengi hem de asır namazlarında ferişteler oluşuna urunları bilen. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala alardan soruyor. Keyfe taraktum ibadi. Nişikinde nindi halde kaldırdığınız siz benim kullarımda. Yani gitken hem de kilgen rövüşte nindi halde alar buldu digeç. Elbette Allah subhanahu wa ta'ala bile. Lakin de feriştelerden anı işitir için Allah yetişekler. Taraknahum ve hum yusallun ve ateynahum ve hum yusallun. Biz gitken vakitte Allah namaz okuylar idi. Yani irtengi namazını, asır namazını hem de şul vakitine kilgen vakitte da biz kurduk Allah namazda, ibadette, zikirde bulganların. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ana yok ise özü de bile, lakin de ne sebepten soruyor degen vakitte, çünkü adam balalarının amellerine şahit bulsunlar, hem de Allah özlerinin dilleri bilen şahit bulsunlar, indi adam balalarının ibadette bulurlarına. İkinci bir hadiste etile, şunlukta adam balalarının amelleri her otna kiş Allah'a götürüle, hem de bir hesap kusalına, kabul bula. İlle de meğer şular koysaları tuğanlık münasebetlerin üzdülerdi. Eğer de tuğanlık münasebetlerin üstseler Allah onların amellerin
қабыл етмей, яғни изгі ішлер, намазларыбыз, оразаларыбыз деп. Жемаат, әлбәттә біз тырышабыз Аллах қаршында ұшбу изгі ішлерімізді ішлерге. Оразадан болсын мекен, намаздан болсын мекен, түнлерін, хәмдәки ішлерін. Изгі ішлерді болырға, ләкинде қарасақ, Аллах қаршында хөрмәтле болған туғанлық жіплерін өтемәсәк, Аллах ғамәлләрімізді қабыл етмей. Аллах ғамәлләрімізді қабыл етмәсә, ничек соң біз аның рахметіне үміт ете алабыз, жәннетіне һәм дә жеңіл хисапқа. Шуңарда һичшиксез ұшбу қаршыбызда келіп баса тұрған Шаабан айында біз изгі ішлерді боларға тырышырбыз. Рәҗәб айларында үткәрербез иншалла намазларда һәм дә зикрләрдә. Ләкин дә Аллаһ белән мөгамәләбез генә, инде аралашуыбыз гына, төгәл генә булырга тиеш түгел, әле туганнарыбыз, дусларыбыз белән дә аралашуыбыз инде тотуларча, дусларча булырга тиеш. Ничек соң без үзебезнең туганнарыбыз ва дусларыбыз белән инде арабызда булган мөнәсәбәтләрне яхшырта алабыз. Хатабыз булса гафу үтенү, күчтәнәш бирү, сәлам һәм дә хәлләрен белешү. Ярдәм кылу. Менә шушы безнең ислам динебез. Кадерле җәмәгать мөмин мөселманнар. Аллаһ Субханаһу тәала безгә бирде 5 вакыт намазыбызны. Һәм дә шушы намаз алдыннан азан һәм дә камат яңгырый. Безне әзерли күңел белән шушы гыйбадәткә. Кайчан без басабыз Аллаһ каршына һәм дә шушы сәҗдә һәм рукукларны кылабыз. Инде Рамазан айының азаны булып тора, һәм дә каматы булып тора шушы Рәҗәб һәм дә Шаабан айларыбыз. Аллаһ Субханаһу тәала Шаабан айларында кайсында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям махсус билгеләнеп куелган ураза белән һәм дә өстәмә намазлар белән Пәйгамбәрнең үрнәген һәм дә хадисләрен зурлык иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.